Isto je tako od imena Fatihe jeste El-Wafije, koja se mora upotpuniti. Mora se upotpuniti kada se uči. Kaže Sufjan ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, da se mora upotpuniti, da ne može čovjek učiti na jednom rekatu pola Fatihe. Moraš upotpuniti suru, kao što čovjek koji kad počne sa obredima, mora ih upotpuniti. Ne možeš početi, ideš krenuti na hadž i došao si na Arefat i nešto te nazove od kuće, ali tako neko, kaže, ali mogu je naredne godine obaviti hadž. Nije hadž jedne godine. Odo ja kući, nema to. Moraš ostati. Čak i kada se čovjek nekad pokvari svoj hadž, moraš dalje nastaviti s obredom. Jer uzvišenje Allah kaže وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Hadž upotpunite i umru radi Allah. Moraš upotpuniti. Dok si počeo, to moraš upotpuniti. Za razliku od namaza, ako čovjek pokvari namaz, treba ga prekinuti. Ne može znači nastaviti tako je namaz pokvari. Ako su činio grešku koja ne može, da tako se nadomjesti. Kao da čovjek počne, da tako nije neki od šartova namaza ispunio. Ili završi namaz pa se sjeti da mora, ili da ga mora ponavljati zbog nečega što je ostavio šartova. Iako ne mora, zbog svakog šarta se ne mora namaz ponavljati. Znači, pa neka čovjek ostavi šart namaza i završi namaz, ne mora ponoviti. A zbog nekog šarta mora ponoviti namaz. Pa čovjek kad bi klanjao mimo kible i potvrdi mu se da to nije pravac kible, a on mislio da jeste završio namaz, gotovo. On je klanjao svoje. Ili čovjek koji bi klanjao namaz, a ima na odjeći nečistoće. Pa završi namaz, vidi da ima na odjeći nečistoće. On ne mora ponavljati namaz. Nije znao, završi. Ali je čovjek klanjao bez abdesta. Mora li ponoviti namaz? Mora. Mora ponoviti. Kakva je razlika između toga da čovjek klanja na odjeći, jer čistoća odjeći je šart za ispravnost namaza? Jeste. Šart. I on taj šart nije upotpunio. Kao što nije upotpunio šart abdesta. U jednom slučaju mora ponoviti, u drugom ne mora. Kad vas neko pita, ove ovdje ashabul jemin sa desne strane. Jedno je uslov za namaz, a drugo nije. A šta nije uslov za namaz? Uslov za namaz je abdest. A čistoća tijela? Čistoća jest tijela, ali ne utiče na način ako se posle sazna. A zašto utiče abdest kad sam ja poslije saznao? Ja posle namaza preselamio i kaže, pa nisi abdestio, živ bio. Čistoća je osnov. Za ovo imamo dokaz. Zašto imamo? Pa za ovu odjeću kad je poslanik se selem nanula izuo, na osnovu toga možemo reći da je on svojim postupkom nama ukazao. Dobro, fino. Znači imamo hadis kod Ebu Davuda da je poslanik saklanjao i da je izuo šta? Nanule u namazu i nastavio namaz, a bilo je nečistoće, lijepo. Zašto to isto ne kažemo kod abdesta? Nije sva odjeća nečista. Ja počnem 2 rekata klanjam. I sjetim se nemam abdesta. I pored mene česmo. I ja abdestim i nastavim dalje. Nije sva odjeća nečista. Pa dobro, nema veze. Ja bio dio jedan, umanjite ono što kažu, neko pola dinar, razilađe među lemom, jel koliko može biti nečisto. Ostalo je puno nečistoće na tijelu. Jakna cijela pozada, sve nečistoća nije vidio. Reci. Ja sam čitao da Ibn Femin govori da je abdest nešto što se pribavlja. Aha. Dakle, nečistoća se nešto odstranjuje. I da je to. Tako sam nešto čitao. Tako je, to je to nešto. Braćo, razlika je 2 šarta. Abdest je šart koji sebi moraš priuštiti. Koji moraš učiniti. A odjeća na kojoj ima nečistoće je šart koji moraš izbjegnuti. Hajmo sad vratiti se nazad. Kada čovjek obavi namaz bez abdesta, je li mu fali jedan šart? Fali nešto namazu? Fali ili ne fali? Fali abdest. Kada čovjek obavi namaz u odjeći na kojoj je bilo nečistoće, je li fali nešto namazu? Ne fali, samo je bilo nešto dodatno. Višak. Pa taj ti se višak oprašta, a ovo ti se vamo šta?
To je razlog. Dobro. To nema veze s ovim o čemu govorim. Ovo je bila na fila.